Il-Ministru Rodrick Galdes sostna illi mhux veru li l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Housing Matthew Zerafa qal li diversi koppji żgħażagħ qed jixtru żewġ proprjetajiet dan filwaqt li attakka lill-ġurnalist tal-Gazzetta The Malt Independent. Skont il-Ministru Galdes, it-titlu tal-artiklu pubblikat mill-Independent tieħed il-barra mill-kuntest ta' dak illi beda jgħid l-istess Zerafa bl-eks deputat Laburista Silvio Grixti joħroġ jattakka lis-CEO tal-Housing u jisħaq illi huwa insensittiv u b'diskorsu umilja dawk in-nies illi jinsabu fi klumu stess fil-ħama. Galdes jinsisti li dan mhux minnu iżda kien żball tal-ġurnalist u saħaq li hemm żieda qawwija ta' persuni li qed jixtru proprjetà waħedhom. Naħseb qed ikwota ħażin dak li qal is-CEO dak meta jiġri li ġurnalista jaqbad titlu ma jirriflettix l-intervista. Il-CEO tal-Awtorità Djar li qal huwa li ra l-istatistika ta' din is-sena tal-first time buyers għall-ewwel darba f'pajjiżna 50% ta' dawk li xtraw proprjetà kienu single income earners, jiġri daw xtraw il-proprjetà waħedhom. Silvio Grixti sostna li mhux talli hawn min ma jeffordjax proprjetà tal sansitra jispiċċaw jittalbu għal saqa fuq rashom u miż-żejtun il-gvern jispiċċa jibgħathom f'għawdex bi Grixti jisħaq illi Zerafa jafħawat li ċittadini man-nies tal-qalba li għal residenza għandhom 2 u 3. U dan kollu Galdes baqa' jinsisti illi t-titlu kien żball tal-ġurnalist tal-Malt Independent. Ġifieri ma taqbilx mal-fatt li l-eks deputat Laburista qal li dak il qal is-sur Zerafa kien wieħed umiljanti lejn ċertu nies. L-ewwel qed ma qalx hekk, jiġifieri s-CEO tal-Awtorità Djar ma qalx hekk. Il-ġurnalista kwota artiklu li dawru b'dak il-mod li jgħid li ma qalx. Jiġifieri naħseb jiena rridu nkunu fer li l-artiklu in kwistjoni, jiġifieri l-intervista ma tgħidx dak il. Issa kint taqra it-titlu ma taqrax l-artiklu b'rispett kollu għall-problemi tiegħek. Rodrick Galdes spjega fi kliem sempliċi l-istess ħaġa li qal Matthew Zerafa ċewwe li hawn min qed jixtri żewġ proprjetajiet wieħed b'mod individwali u ieħor f'koppja. Jirriżulta wkoll li anke nies jgħixu b'mod individwali flimkien ikollhom proprjetà wieħed u jista' jkun ukoll xtara proprjetà ieħor u allura jgħixu ġo proprjetà waħda. U naħseb din it-trend ma tistax tiċħadha għax hija l-istatistika l qed turi li 50% ta' min qed jixtri proprjetà qed jixtri proprjetà waħdu. Intant mistoqsi dwar l-attakki kontinwi u l-pressjoni li qed issirlu mill-faxxa estremista Laburista minħata Neville Gaffa, il-Ministru Galdes spjega li l-blogs huma ntiżi biex jagħmlu l-ħsara. U fil-waqt li attakka lil Gaffa Galdes għażel li ma jwiġibx. Mhux etiku li nsemmi ħaddiema privati tal-awtorità nerġa' ngħid għandi fiduċja sħiħa fl-awtorità kollha, il-ħaddiema kollha li jaħdmu wkoll fih dan l-awtorità. It-tieni nett jiena qatt ma engagejajt fi blogs personali tan-nies ikunu minn fejn jkunu u jagħmilhom min jagħmilhom. Ħafna mill-blogs huma ntiżi biex jattakkaw personalment il-familji, jattakkaw personalment l-individwi u l-iskop li huma jaħamlu ħsara. Dan kollu juri illi il-Ministeru ta' Galdes u l-Ministru nnifsu jinsabu fil-qalba ta' barrax ta' kritika mill-faxxa fanatika tal-Labor bl-attakki jaslu minn ex-deputati u ex-uffiċjali b'mod kontinwu jum wara l-ieħor bil-qasma fih dan il-partit fil-gvern tkompli tidher aktar biċ-ċar.